Wow. Thank you, Didi. Dolly's wedding sa ay chathodre ay tabak chin ba na maram oira ka. Gawagin ng shoot to nga. Karamba shoot no. Dilisham Lily. Blepharoplasty. Kay no. Kay procedure no. Ito di kang di. Mga gatin na ba sa 2019-20 doon ay orang ano. Reels habang kay reels no miya. Kay hari ya. Gawagin reels tatakate. O story di tamaw ba ni? Ang totali tagatre. Reels tagat abagidjay. Reels tagat abagi gawagin. Bitch mapan kay oy ba ni na. Kitang shu. Habali exposed to dress set pa do. Exposed story ay na nupi sajel laga nupi ijat manghalin ay pubira de kijay matagatre. Hi, Che. Hello. Story, hoy. Ay luhong ba to? Ay isagi luhong ba keba mi mayam lay ba numit oy shan ba adugi ay do nang dre chat kin di lang do nang da ba gi chat dre ay so chat ninge adu do ay do yak hita ba gi ni. Double eyelid surgery. Double eyelid surgery is the eyelid surgery. Double eyelid surgery tawdi ado double eyelid surgery se ay natabada khangdi kharam di 20 da su ha dum tong na ba male kharam di 30 40 da su mai na dum tong na ba di male laure nang yum yaw ba male ay sham pelas compound again. Hi Saurabh, how are you? Yes, I'm single. Hey ma, câu là ôi job. Oh, ai được qua job là âm bane. Ít trophy cái lạc vào ôi làm ni. Trophy liaga, gomberga.